Mutuo ba mo nga naghimo sa tao mao ang Ginoo? Ito, Tuo dili. Ayo. Nganong gihimo man tas Ginoo? Wala ito ba? Sige, bahala na mo diya. Usa ra gi rason nganong gihimo tas Ginoo or nganong nahimo ta tungod na sa gugma sa Ginoo. Mao na ang Ginoo, ang iyang laingan is love. God is love, love is God. Usba kuno be? Love is God is God. kana. Ang gugma mao na siya ang Ginoo. Unya ang Ginoo kay buhi man hangtod sa way katapusan ug way sinugdanan. Ang gugma sad maghatag og kinabuhi. Muna kung ikaw gani tinuod kang nahigugma, maghatag jud kag kinabuhi. Wa gani gugma, way kinabuhi. Mao na sa atong unang pagbasa, nikuyog man si propeta Ezekiel sa Ginoo nga ning kupot siyang kamot o gida siya ngadto sa usa ka valley of kana ganing bones, walog sa mga bukog nga uga kayo. Sa ato panikuyog siya sa gugma. Nya pag-abot na nila didto sa mga bukog, nisangyaw siya bahin og kinabuhi ngadto sa mga uga kaing mga bukog. Nung sa mga bukog, nabuhi o nadugmo? Nabuhi. O na siya. So kanang tao nga nahigugma, makabuhi gina. Kanang tao nga wa mahigugma, makamatay gina siya. Makauga ba? Dryness. Maubitan narong daghan kaayong depression, daghan kaayo ang naghikog, ngambaks building, tuoks liog, sige kudlit anang ilang pulso, mag-overdose anang na ang mga kanaganing tambal. Tungod kay wa na sila mubati nga gihigugma sila. O nganong wa man sila mubati nga gihigugma sila, kay wa na man sad sila mohigugma. So kung gusto gani kang mabuhi, pagpuyo diha sa gugma. Kamo, nahigugma pa mo sa inyong sikataw. Kanang inyong tupad diha, nahigugma mo ana. Klaro kayo, wa mo mahigugma, wa man mo magtagdanay. Ang pari, nahigugma ninyo. Kamo, nahigugma mo sa pari. Magkiro mo dun. So, maghigugmaay kita. Mauna nga si Kristo nihatag siya sa labing importanteng sugo. Usa ka sugo nga dunay duha ka bahin. Ang paghigugma sa Ginoo sa tibuok natong unahuna, kasing-kasing, kalag ug kusog. Niya human dayon ang paghigugma sa atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Na ba siya gisugo nga higugma imong kaugalingon? Ito ba ang makatubag tagaan ako 1 million. Na siya iniingon nga higugma imong kaugalingon? Tanawa ha, giunsa niya pagsulti, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nagsugo ba siya nga higugma imong kaugalingon? Ako sa ko kasabot. Kung atong unahuna, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Kung laino ni nato pagsulti, unsa man? Isipa ang imong isig katao nga maunay imong kaugalingon. Pasabot, ayaw na pagsighunahuna sa imong kaugalingon. Ang imo nang hunahunaon ang imong isig katao. So kung ikaw gani mo trabaho, hunahunaan ang imong sweldo para na sa imong isig katao, di na para imo. Kung ang bana mo trabaho, ang iyang hunahunaon, ang iyang asawa o ang iyang mga anak, dili ang iyang kaugalingon. Kaya kung ang iyang ganing kaugalingon, moingon din siya, muta magkatawa ko ng uban, moingon dayon nga, ada, ako ko'y gatrabaho, I will treat myself. I will give reward to myself. Buangon.
Mauna nga, muingon ding bana, I will give reward to myself. Kaya ako gigatrabaho. Adi ko ni irimit tanan sa kong asawa. Oy, ako sa ningkatan mo ato sa Kusbir House. Nga sige kong hikapan akong asawa, luod na kayong naw, muhikap sa kong lain. Oy, this is for myself. Ana, awa na, patay na ka diha. Pero isipa ang imong kaugalingon, ikaw bana ka, ang imong kaugalingon, mao ang imong asawa, ang imong mga anak. Sa imong himuon, mag-agad gid kanila. Mag-agad ka. Kay sila na may imong kaugalingon. Mo-care gid kanila. Maghuna-huna kanila. Di na ka maghuna-huna sa imong kaugalingon. Mao ba ni nahitabo ron ninyo? Tutok na mo nako. Niya ang asawa sad, unsa man sa iyang buhaton, magsige sa siya huna-huna para sa iyang bana. Dili ang iyang kaugalingon. Kanang imong pagsigig pakulor na imong buhok, asawaha ka, makaayo na sa imong bana. Sige, tubag. Ang imong bana mo nagsugo, pakulor na imong buhok, pangiskis na imong kilay, imong asawa, imong bana gasugo. Makaayo na niya og sa imong mga anak. Nga magsulob-sulob pagi ka ng short nga perting mubuak. Kisa may imong gisuloban ana, ang imong bana o ang pare. Kana bang inana ba? Ay magpasiksita kay aron nga atong bana dili mo biya nato. Sure? Basin ba ya? Ug mo na hinungdan nga di na hinuon katagdon sa imong bana kay gilaina na kay sa imong kasiksi. Kuyaw-kuyaw na og lain ay mo like nimo di na ang imong bana. Huna-huna ba makaayo niya? Unya ikaduha, huna-huna nga ang Ginoo mo itagiyas tanan. Kay siya may kinabuhi. Pasabot, di sad ka mobuhat para ikaayos imong isig katao, nga di sad ka mananghid sa Ginoo, kay siya man mo iuna nimong higugmaon. Lord, naghuna-huna ko Lord nga makaayo gini sa akong bana kung magpakolor ko sa akong buhok. Sakto ni Lord o dili? Kana muna'y saktong pangutana, muna'y saktong proseso, niya muna'y inyong ginabuhat. Uy, panubag mo diya, uy, saan mo tingin? Mura naman mo mga bukog na gitanaw ni Ezekiel na nailawas pero wa kuno'y ginhawa, mga patay. Ang saman mo, mga bukog mo diya. Tubag sa mo diya. Panalitan ako pare, ang akong higugmaon, ang kamo, akong parisyoner. Di ko maghuna-huna sa akong kaugalingon nga kanus ako mo palit og bag-ong sakyanan, pilay kolekta isod ako sa akong bulsa. Di ko maghuna-huna na. Ang importante kamo. Anong wa man umuoyon sa kong gisulti? Onya, mananghi dayon ko sa Ginoo, Lord, kaning akong gihuna-huna ba? Makaayo ka ni nila? Kaning akong huna-huna nga mo initiate ko pag-renovate aning simbahan, pag-ayo aning atop, pag-ilis aning kisami nga katagak ko na, ang pag-ilis og stained glasses aning ni ang mga ordinaryong bildo, makaayo ka ni? Ha? Nga may mga Ginoo, makaayo na. Go, dayon. Nga, unsa man ako pag-go, mamananghid na sad ko sa, makonsulta na ko sa akong gihigugma, nga mao ang parishioners nga gi-representahan sa mga Parish Pastoral Council, Parish Finance Council. Ana, dili ko magbuot-buot og himog desisyon. Kay nga naman, kako may tig-desisyon para nako. Mao bitaw nang nalipay kong inyong gidesisyonan nga inyo kong hatagan og sakyanan nga nindot-nindot sakyan. Ana, hinaot untang doon na pa mo isunod na maayong desisyon. Ano ba? Testingan na nato. Huna-hunaa ang imong silingan, dili ang imong kaugalingon. Pagkaniduta puy-an sa kalibutan. Kung tanaw nimo imong silingan, galisod og agi, imong padako-dakuan ilang agianan. Kay gahuna-huna man kanila, unyag madagba na diha. Nya tanaw nimo nga dangog kayo iniguan, imong simintuhon, ikay gasto. Nya kayo makay kwarta pag 5-6,
Aron lang yun imong magastuhan, imong silingan, nagasige ra ba naglibak nimo? Ipahilo na siya maayo ba? Unya kay ngit-ngit man, bisag gisiminto na, ngit-ngit man magabi abutan ig suga, dito ikabit sa inyong balay, aron dako kag bayronon. Nya inyo nang buhaton. Na, mga igihan kay mo giyuta. Para ninyo ang yuta mas importante kaysa silingan. Ang kural mas importante kaysa silingan. Grabihan, no? Neighbor ba yan? Dili ba yan na neighbor nimo ang imong kural? Di ba yan na neighbor nimo ang imong mga tanom? Di ba? Uy, mas importante naman noon ang tanom, mas importante ang kural kaysa silingan nga namilit lang taos kural. Mao man rin hitabo nato, munang nahimo na ta nga murag mga ugang, mga bukog ang atong kinabuhi, uga, dryness. Ang atong relasyon karon uga. Mabita na nga nindot kaayo no nga muhandom ta ba? Nga sus nindota kas kinabuhi mo nang niingon si San Pio X, niingon siya, let us renew atong bag-ohon ang tanan diha ni Kristo. Kinsa man ni Kristo? Gugma. Pasabot atong ibag-o ang atong katilingban diha sa gugma. Bag-oo nato ang atong paghigugmaay. Dili kay bag-ohon nato atong katilingban pinaagig economics, kana lang yung kwarta, kana mga infrastructures, siging himo ana mga dagko. Sige, makaayo mo na. Makaayo na. Kung out of love, dili out of ambition, personal ambition. Ako din kaning pagbago sa atong simbahan, ambot out of love ni, wa ko pasabot. Oy, out of love gini. Ako nang ginindot ang ato para di na mo matuan. Oh, di ba? Di na ako nang giilisan, akong gipailisan ang kisabi aron di na mo matagakan. Gipanindot na diha, gi-stained glass aron mas malingaw mo, malipay mo kung musimba mo. Di mo malipay na rin. Niya. Og wa mo'y balay, ako mong balayan. Kana kung may kwarta, way kwarta kunyo pugsa nanon san. May mal ako'y tuburas kwarta. Pero ana na siya, ug ang inyong atop buslot atong kuhaon. Aron wa nay buslot. Ana, ilista na to og kolorof. Pero karton lang ato drawingan. Wa man tay kwarta. Ug naa ato ilisan. Kun gataba. Kanindot unta no? Ingon ana atong batasan, mabuhi dayon ang mga bukog, mabuhi. Tanawa ra ng imong anak nga sigihan nimong kasaba. Sigihan gid nimong kasaba ba? Unsa may iyang naong kanang glowing, blooming or uga? Kusga. Uga. Nga karon iguli nimo, ayaw na gyud kasabi. Ingna dayon, day, dong. Kaon na ta day, kaon na ta dong. Ana, niya mag-smile na kaniya. Unsa man siya mahitabo siyang naong? Buhi, no? Mura siyang tanom ba nga musidlak sad. Ana, labi na gyud di na gyud ka mosugo og panglaban. Kay tapulan sa kay na imong anak nga babae. Nya imong sugo og panglaban, kusmo dayon. Kusog na kay mo kuso-kuso, mga gisi na lang noon na imong singa. Ayaw na. Ay napagsiging panglaban nga to day. Ikaw dako la na lawas nimo, wa kay buot. Nga karon ti COVID mun taron niya takas balay, wa man gyapon kay katabang dinhi. May ratag ma-COVID ka buanga kay. Sige ni mo gingon ana, magkusmo ang naong ana. Nga karon iguli nimo out of love. Moingon na kaniya, day hasa man to imo mga bulingon kay akong labahan. Awa, di ba? Lipay kay na murag nagmusidlak ang naong ana. Di ama daghan na kay rima. O sige, labangan to ana. Nya iguman nimo glaba, maglungag na sad ka, ali na day, kaon na day, undangi sa na imong computer. Kay diyan na galuto kog pagkaon. Sus, dakuan na mo habhab lagi maayo. Nga ika na sa imong hugas iyang kinan-an. Mao na gid imong pattern, di na jud ka mosugo. Unsa may hitabo sa imong anak? 14 tapulana. Pero tapulan na malipayon. Di ba? Nga ikaw, unsa may mahitabo nimo? Malipayon sad. 14 daghanan nimong trabaho. Dali kay kang masakit, wa nang kay pahuway. Di ba? Pero nasakit kang malipayon. Oh, di ba? O sa na, okay?
Imong anak natapulan nga malipayon, ikaw nasakit nga malipayon. Nya karon di na makakapanglaba. Nya malipayon man siya nimo. Moingon to imong anak, ma, naunsa day ka? Sakit ko day, mura magligog ko kabangon. Isa, ma, ako diha lang ka higda lang ka. Ako nay mulungag, ako nay manglaba, ako nay manglimpyo. Sus, ako gining sada kay wa jud kong tabang nimo. Awa na. Makugihan na to siya, pero ikaw patay na. Ang sabi na anagod, si Kristo bitaw namatay, una pa man sa tanahimong mga Katoliko. Ang mga apostolis na martir, una pa man sa tanang konverter. Hindog ta.